our parents, ndavuga ababyeyi bacu. Turabizi ko ababyeyi muri abantu badukunda kurenza ibindi bintu byose, muri n'abantu barabagirana nka zahabu mu buzima bwacu, but sinzi ko nabyita, ariko hari ibintu mukoramo mutakwiriye gukora. Sinumva impamvu ushobora gufata umwanya wawe nk'umubyeyi ukawumara uri kubwira umwana, umwereka abana bo kwa kanaka, umwana wo kwa kanaka arangije kaminuza, umwana wo kwa kanaka yabonye akazi, umwana wo kwa kanaka ndebera asigaza imodoka, umwana wo kwa kanaka ejo n'ejo bundi byagenze gutya, uwo kanaka nta kintu aba amaze ku mwana wawe, kuko buri umwe agira ibye. Ese natwe abana natwe dufashe umwanya, natwe tugatunga intoki ababyeyi ba kanaka, papa kanaka yaramuteganyirije, papa kanaka afite amafaranga, papa kanaka yakoze kera, papa kanaka nawe yarize, papa kanaka byagenze gute. Aho nta kamaro na kamwe kaba gahari. Ikintu rero cyaba cyiza hagati yacu twese ni ukunyurwa, nyurwa nanjye, nyurwa nawe, dufatikanye natwe bazadutanga ingero. Ureke kumara umwanya impingero z'umwana wo kwa kanaka, kuko nanjye mweretse umubyeyi wo kwa kanaka ntabwo wakisanga mu babyeyi 100 bari perfect. Yeah.